Ngai kublai piki perlok baro ki baju snow tanal ban page ya ki video sebat ki notice ki baper hakan ka channel nalari entertainment ban ngapre som baru ipi siakan ka channel ban mentap perlok ngawan ra sepi ya kan ka notice ka bat thamai te mentak sum dapat slam tumni yait no syakmat yawan syaka final football jom ka short timai knockout football tournament kaban long haka khatnyo tarik mentau benai Januari arah jar penriu hakapor kumba si baje no phaisngi bat kajka kadai hang te pom krisimai meni stadium semer bat haswa baka final kan poi kan don shwa ka semi final bat ki tim ki banele hakan ka semi final kilong kumne harum kanang ki Irat Sport Club kan yang nilai persya ya ka Masar Egbros Football Club nang ta ka baar pat kadai ka Light Core Sport Club kan yang nilai persya ya ka Maulai Impact Football Club bat ya kan ka semifinal ngimla bantip ya ka tarik namar ka syong hakaji penbej jom kinong penyai bat kano ka tim ka banyo ya ka jeng job hakan ka semifinal kan yo Bandung syaka final haka khatnyo tarik mantau benai Januari arah jara punreu haka por cibeje no paisngi bat hak te kasngi kepada ka khatnyo tarik kan don ka friendly football match haka por khatwe beje mestep bat ki tim ki banyale hakan ka friendly football match kadai ka mau hati konstituensi kan yang banyale persya ya ka mau kan reu konstituensi bat hadin belakut kan ka friendly football match haka por si beje kan sadon saka final bat ka tim ka banekun ka final laban ong namar ki banekun siwa ya kan ka semi final lese la ka laban de kan ki Irat Sport Club kan yang yele persya ya ka Light Core Sport Club lane ka laban de ka Masar Egbros Football Club bat ka Maulai Impact Football Club lapan ong perlok ka tim ka ban poi ka final bat nga kerman skan ban apreng kini ki tim ki ban yakun hakan ka semi final kan sadon bej ki ban yora ya ka jeng job bat kata ka tim ka ban yo ya ka jeng job kan sayo ban yele haka final kabadai haka khatnyo tarik mentau benai Januari arajar arpunreu te perlok ya ka tim ka ban poi ka final on sapen TPP hakini kisngi ke bansawan namar ghaban pendap shwa ya kan ka semi final bat andala dep kan ka semi final on sapen tip ke ka tim ka banikun haka final te perlok menta tungin ya pejno na ka lokidro ya kan ka lokidro an penyaj da ka Smith Sport Club rengkat bat ka jinga trelang jong ka Senrop Lang Fishing Group bat ka price ka banikong na kan ka lokidro kalong cipeu lak tengka bat naka price nomor ka baar kalong ar lak tengka bat naka price nomor ka balai kalong cilak tengka naka price nomor ka bosau kalong cilak tengka bat naka basan kalong san peu hajar tengka bat kador jeung ka tiket lokidro kalong lais pa tengka ka we ka tiket berada pinggir arteli ka tiket pinyo hakador ka ba san spa tengka arteli tiket badia tiket jo kalau kidro perlok ya tulupa ya pi ba pin nom yo bantit online te perlok nomor kibun ki perlok ki ba keli haki komen ba yon bantit online henry perlok ya tu api menta ba pin nom yo bantit online henry pin yo be tang hakatohi kasngi kabadai ka khatnyo tarik nadu dang step pila banyo ya tiket jong kalau kidro te perlok ki baju setenat banti di tiket lokidro semua bahasawan banesi menta hakate kasngi kabadai ka khatnyo tarik mentau benai Januari arah jar penriu bat semua bah perlok akar padipi ban sharlem ya kan notis syaki perlok ki jong pi kanam baki perlok ki jong pi ru kindup tiblem ya kan notis te khoblai sibun perlok ni saya kendup pat hakawe pat kan notis